Hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achhar tu Marian Zothanpui Kumin kumtir changin vointlangin Mamit Police Station at Hubwai somthum pakhat zialu aditu a nikum hemi hun chung ayin Hubwai zialu zathi pali in atamzok National Health Mission NHM Nwaya Program RBSK le Ebenezer Medical Center te tho ho na in no panglung nat na nete enkol ani Lok Sabha in Thanpui tho ni na natuka vote thak turin in wat saina pe fel thokhat ani Kumin kumtira changin vointlangin Mamit Police Station at Hubwai somthum pakhat zialu ani to a nikum hemi hun chung ayin Hubwai zialu zathi pali in atamzok Mamit Police Station a hian Hubwai zialu somthum pakhat achanga Hubwai pakwa te chu chuizo to ni in abak Hubwai zialu dang samni pani te chu chui lai mek anni a hedi mek lai hian nikum lama Hubwai zialu to kumina chui fel to somparia ta ombok ani chumdang angbakin kumina Mamit Police Station at Hubwai zialu somthum pakhat zinga atamber chu rok Hubwai ani a rok Hubwai ba ka hian no pangkum tling lo khwai khemna POCSO Hubwai pani lirthei chet swalna le Hubwai dangte atel ani Mamit Police Station wam chunga hian Mamit khopui ba ka a chevel khosom pathuma oma hengzinga khopali te chu lirthei kalpo thei lo ke le longleng manga kalngai khwate anni National Health Mission NHM Nwaya Program Rashtriya Bal Swasthya Karyakaram RBSK le Ebenezer Medical Center te tho ho nai no panglung na nei te ta na buat sai congenital heart disease screening camp chum pruk na chu Ebenezer Medical Center chonpui Aizawl nei ani screening camp hi nimin khan Directorate of Health Services Director Dr. Lalrem Moyin akai shwaya hon ani a no se na changa kumsom pariat in car lungna nei te zon chua a chulanga malak pui na hun buat sai ani thei tu chu lom omati thu soin RBSK program kaltlanga no pangtam takten nunnuam le shi sel so kan nei phange theinan du sakna ahlana hemi hnu hian Dr. Vanal Siama Medical Director Ebenezer Hospital chuan mi te ta namal somna thlen tu ni turle lungnat na awanga chanpuina mamongoi ngoi te ta na changkai na nei thei tura RBSK program nen tho ho na an nei thei chu thil lom omle chin chhiat lak tak ani thu asoya RBSK puina in no pangsom kwa chuang lungzai ngai te hospital bill RBSK chuan atum sakto a RBSK hian kumliam ta a khan State Pond Hospital te nen changkopin screening camp chumnga alo bat sei to a State Pond Bangalore le Imphal lama RBSK puina a no panglung zai to te po anni hian an lo enkol chhunjom sakchin ani kumin hian Mizoram damdoi ina nge Mizo cardiologist lunglam mithiam Dr. Vanal Mal Somdong Liana Hovin screening camp hi nei ani a RBSK le Ebenezer Medical Center te hian kumsang hi somni pali January ni somni panga khan tho ho na thuthlung memorandum of understanding an ziak fela he inrem na bozui hian voina screening camp hi buat sai anita ani he screening camp no panglung enkol ngai than chwa te hi Ebenezer Medical Center a enkol anni anga ani enkol na seng so te hi RBSK NHM Mizoram chuan atum sakdon ani Aizawl Town Mexicap Service Association STMSA chuan tun hnaya Lok Sabha in Thanzota ka Aizawl DC office nena lirtheanin mansak dan chungchanga nizang khan thu chwa siamin Aizawl DC chuan anhwaya election vehicle in charge te achangin thudik tok lawadong nia an ngai anti Aizawl DC in press meet akom na Lok Sabha election Aizawl district chunga Mexicap man te chu anin rem dan thlapa motor man na man cheng sang rukle long run man chwa ani in kilometer khata cheng somni kallam chau bil theitura in rem na siampui anga ngai theitura an soi chu Aizawl Town Mexicap Service Association chuan shathiam harsa anti ti an soya long run kalte kallam emo holam emo bil theitur hian in rem na an siampui lo mai ni lowin soipo soiho ani lo shimshim ni anti tunin thana po an tlanza kilometer diktak kallam le holam bil an lavek zok ati a anin rem dan chuan polling party phurtur in thlan ma le in thlan nia an man te chu nikhata cheng sang ruk ani a abak chu MLA terms and condition sangni somni pathu angkhan ti ani anti a hetianga thil dik lo le fel tok lo om ni lang hi amo phurtu te chui chwa ka Mexicap an man zong te hian an man na man dik tak an don vek theina thu nei tu ten arang thei ang bera man malak sak an du hle ani anti Aizawl Zoological Park achanga savom chhuak
chu tun thlengin hmu ala ni lo kan correspondent thu don danin savom nu chuya thoktu ten ngor taka savom chuak an ve lain thochan ni khan an nu chui top na rama savom thangkam tumna nu chui te anin buat sai mek lain ma hmuna thi sen bwale asira na lai na te mu ani a nu chui tu te chan savom chuak hi tu emoi na kap nge ni in an ring ani thesen mu te chu MZU Biotech Laboratory ya fin fia tur pek ngal ni in Mao thi sen te chu mishing gut achanga kai ni chui tu ten an rin hlel awangin forensic FSL science laboratory a fingerprint analysis ti ngalani bok DNA test result hi nga mek ani a result zerin malak dan tur te rel tharani tur thu thok tu ten an soi sahwana changa savam chhuak hi athome mo mu te chuan ranglama forest department officials te shatir turin thok tu te chuan mi puite an ngen ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl achanga puan ani Mizo Students Union MSU General Headquarters Aizawl chuan NIT Director Professor S. Sundar Mu in Manipur buaina awanga Manipura zirna chunzom theilo zon hatlak NIT zirlaite an zir chunzom theidan turan soipui Cookie Students Association 10 Manipur NIT zirlai somthum pariat tana chanpui an ngen na kalna zela MSU chuan NIT Director le Registrar te hne na Mizoram NIT a zirna an chunzom theidan turwa mansak turin an thlena heng zirlai te hian Manipur buaina awangin class an kal chunzom thei to lova semester ni lai an chulpha to thu MSU chuan NIT thunei tu te hne na an thlena NIT Mizoram Director chuan zirlai te an chunzom ngei theina turin Ministry of Education le NIT Manipur Director hne na a thlen tur thu soin tundin huna exam buat sai mai turani to awangin semester chan le ma August ni khat sang hi somni pali ma chuan zirlai te din hun tur po sha thei abe sei thu MSU shwai tu te chu alo shila zirlai te po engtiklai po in class an chim a phal reng thu a soibok Manipur State buaina awanga zofa zirlai harsana tok te tan MSU pisa a in hong renga zirlai nu le pa te po in thlashung lova harsana an to te thlen zel turin a shatir bok ani Lok Sabha in Khanpui thon hi na naktu ka vote thlak turin in buat sai na peifel thokhat ani so state som pani le Union Territory of Jammu and Kashmir huam chunga bia somriat pariata vote thlak ania outer Manipur Lok Sabha bial la om titan po vote thlak ani ang naktu ka in khan na vote thlak tura hian Kerala a seat somni a oma Karnataka a seat sompali Rajasthan a seat sompathum Uttar Pradesh le Maharashtra a seat pariat veve Madhya Pradesh a seat paruk Assam le Bihar a seat nga veve West seat pathum veve anni a Bengal le Chhattisgarh le Manipur Tripura le Jammu and Kashmir a seat khat veve a ombok Madhya Pradesh Betul Parliamentary Constituency in Khanthon ni na nei tur ra manchu BSP candidate bo ralawangin thothum na atan son ani Tuna Dubai World Trade Center nei me Global Education and Training Exhibition GETEX sang hi somni palia India chu ache chatle a he huna hian India chuan thoma nei lian bera India Pavilion hian International Higher Education lama anram in pek na apho chwaka Services Export Promotion Council SEPC Ministry of Commerce and Industry le Dubai Consulate General of India te buat sai ni in International Higher Education ti mason tura India in pek na apho lang ani New Education Policy sang hi somni hnuaya Services Export Promotion Council chuan zirna lama khovel puma hwa patho ho na siam turin ma alana sa le a heng malang na te hian khovel pum hwa pa outreach program te exhibition te road show te sumdo na lama palai te Ramdong University te na tho ho na te ahwam ani GETEX sang ni somni pali a India Pavilion hi heng malang te chunzom zela ni a India Ramachangin Institution lar tak le edtech company somni panga chuang phaulan anni Chanchinthar chharti topnan Chanchinthlang pui Komin komti rachangin voin thlangin Mamit Police Station a thubuai somthum pakhat zialu ani to a nikum hemi hun chung a in thubuai zialu za thi pali inan tamzok National Health Mission NHM hnuaya program RBSK le Ebenezer Medical Center te tho ho na in no panglung na nei te enkol anni Lok Sabha in Khanpui thon hi na naktu ka vote thlak turin in buat sei na peifel thokhat ani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani